Tangan pun EAP kumno ban sina ya automatic switch. Automatic switch kumut ba damit un mehi bat dala syai pad un lephi. Tementangan pun EAP kumno ban sina uni udeu solar charge controller. Uni uyada nagajing kelanjong asngi. Sibuk lada uni upiteri ula dap te uni ula along automatic hi ula off hi. Te mentap ngan hikai hi ba kumno ba pin me wal un me hi uni wal. Tang la syai ula lip hi tang la miet ula me hi. Te mentangan pin hi kumno pin le teningkong uni udai uwayar uba wanaka solar panel. Bahang ni urung hang ni apo uni solar charge controller uni batau S plus kemud ba wan udeu basau wana solar panel. Ba uni S minus kemud udei ubayong wana ka solar panel. Nafta uni udei bateri. Uni bateri uni udei basau ba uni udei ubayong wana bateri nang ni urung hang ni hi apo solar charge controller. Uni batau B plus kemud udei basau, B minus kemud udei ubayong. Pihak kuna hakini kini kel kiban hang ni. Nang ta uni pada udei ubol. Ni holder nang ni pat nang ni holder umi. Ba urung hi hang ni. Hang ni batau L plus bat L minus. L plus kemud light udei ubasau ba L minus kemud udei bayong bawana holder. Nafta kumno pada ban pen EAP ba pin sungtho ba damiet kala ban me ba men sengi kala ban lep. Tementa sibu ban pen inuksa jakaba ngan pentiak no ni ga ya kan ka pliang hang ni pemtung ala pentiak no onom pendai sengi ni ka pliang pen pet uni bol apsi por uni bol usame hi. Pen kambam por lai bamenta uniu bol ulame tementa subu nga deisngi ya kani solar panel nga buah ni pendai ya kani sasngi kumtu tashpang ni bol ula alip tu lai ba ula alip tang kumtu pihak le Sibuan dan kong buat pen EAP klat uniu solar charge controller tang ni fini ini jerong ada VI ada kentiu ini sa jerong kamu di normal kebut ba pihak ban pen me pelebhi ada bu sap ada pihak sati sepo uni betul di kamu dos lani down kamu salong kumtu sa lebhi dami ada mir samehi ban mesingi sa lebhi kamu tu te pilasong tu da pun sok tu sa komen bersibuan.